Ntuku ya narua kariba thwana na mono aritwa ni bagwete otethio kuma kiri MC wao Jim Mucho ni kiri mambura da ntuku ya mathomo jaraja banganitwo wodi-ini eu atongire mwanya bare MC wodi mubunge John Mutunga Kanyuithia na Kenya Speaker wa mbunge kaunti ya Meru ni amwe na baraba kinyite ntere. Muthomo wirane ya MCA wa thwana tiganiwe Jim Mucho ya ukiria kithomo ntere yegitara siasa riawe yari witithia na mbere murandi yo kweana intobia wita chukuru kiriana baraba bwitheti kirio KCP yurayo ambiriretwe nurarare MCA Ntuku Victor Karethi na yonekene witithio na mbere na MCA bagonto mwanya bare omekindori kiguchwa na ntere inge na nende Jim no yuretie wirane bona njire kwa na mathanduku matris baketi sabuni na kinyote ya rimo na chukurira ibethete boya baito thome utina utikuruka no thome kuringana na mwalimu akua nikenda komba kwithana maisha me ya nende na nyanyumene no tino muntu thomie ta akameno tukiariria agenda kithomo itwariria agenda ireka thiria mpara ntura icha Meru utu ategemea mbura tuthiria mpara Meru yetu na lazima tuchwe mbinu ira tukagarura story yetu inya muntu akethirwe na mpara kuthoma githomo kigie kiumo muno kenda tumba igwiki muna kenda tumba kuthiria mpara Borelias murega wire no mwanka tumbe ku support githomo atukendelea usapotana urungu aimbere aitara atiari na rito mubunge ontere inda itari John Mutunga pate tote hawa kana tumba kwa tachoka iko tote majani yala tumbe kwa tachoka kiyo kinya ng'ombe kieto tichengri au tege tumbio kuibe twachoka kibio nanko ndo kwira tere mwana kinyoka thano munda tutumba hoteli itarathina bakiari MCA baraba ukarikia thoneke batongeretwe Speaker Ayubu Bundi bagwete bena werigirwo atirwa ukaithira kwina ngwataniro ate katongeria ba county Meru itokweregira very soon ibona itotherete na andwa nyingi muno Meru nimbetherete ndembere muno ndo tiche wichiethiani nonto kethero ina kilako uni kwira ina kilako wenda wanthura kana wambenda nonto ni kamera kiuma nonto itotire tora ngavana yonte ao ndi meta ina thini nyingi muno basari ukiakwa na baraba apply basari ni ana ngiriyele then yombere ito ya na basari ngiriye komi ana mana thatu ngiriya mana mwanje nanga ikia so ingwetike muntu yito kinya mucho ndo yito kinya mucho nonto itotire tukaranira ngavana na deputy president na twetire na Jumatatu twina muchamanio kwa Gachagua tukaweza tuko na gavana twina timu yetu ya antu batatu ya county assembly na twina MPs bachalete baba tatu kenda tomba kwa ya kuma Jumatatu tona weta na mbere kitha tukwatanira tumuikiria mantu era tuketha tara muno mbeje cha ward tunde twatanire turi MP na MCAs toga Dr. Robert Thurire MP otigania West Dr. Mutunga no gacoka matira biondo bietu kwa basi yombe atukenda kwareja Meru ngotwikia na mutwaririria etwa Mutunga mwathani uti untwathithagia bwina makosa kinyando airare aja baba narare mpango na iketo mbujite kona mantu amathongi no retho Jim ataitire sauti utikio buringiona ende no Jim na arunga mena aria mantu jamege ijejite Jim naritete mukana kiria theithi baraba kunukiria ndethia miundene ya antu mwaka yu utingambe no te munda yo muntu wa thwana yo kariwa ing'ambe uivuma imbetherete nkiarani kwa vyovyote vile uting'ambe kare munda itiara na tu tayari kurwandu na ini nketha ndembere kurwandu eu no tututimea kurima bya kulala vile we ing'ambe so ndiromba tu tafadhali tamera ng'ambe ciaku mabua chikomborera icio na Mutunga nu akiariria njoira tietete na mbere kwangaikia karibanterei ndio wiru na mpembe ya muntu najoga kinyangere ngino kabo kwa unani yoatia kibwe kare ing'ambe ituwerite baile manto compensation ya barabara ingithetu injogu na kinya miunde yetu ikarue ukiathone ukiana kithumba ibaegi scholarship cia kuthoma mwanka form 4 ne atongeria mwanya bare o mubunge John Mutunga mubunge wa Ekro Elizabeth Kailemia na bangi baba inge Marisela na turanile baumere weya haraka scholarship boegi kuma form 1 mwanka form 4 weya ngi haraka Marisela na turanira tingari tona tu Kailemia kwa mheshimiwa Kailemia ito tu nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri wa Mithika.